Mama akwaba wafreme ajwa searching mesrel now wa subscribe to my channel. Me our notification bell also for more news. Onya watu bom. Yeah, be a enyo usubane no akopie. Ba ya na eme ya se niama se bebre NDC for na ta free yen ye ho. Ha me. Ba o de se na me kan no mayema ahwefo ne atiefo nyina kyen no pa titiri chairman. Papa ma hu no dwuma wo yo pa. Esre nyame se onkoso ama na ho de ne. Na send ya wo yo no onto aso na me se nyame beto nso pa aguso. Miko ba ko on Cranson Friends of Baumia. Say no per monitor Friends of Baumia on Cranson, which I'm special executive. That ba mo fa me kokoko ho nyina. Fa me ko nyina. Drip. Nanke can net topics no but not in this format. Ti my yin free answer. Yenta na make okay say. Former president make certain statements na nipa gidi say enchire panyina wo pe o man so adi seriousness first so time nkete okay mprako nkete ne nkukubu mu no obeka na wo bono east how no kan emra na wo pe flag bearer no say ade a wo dey ba to be NDC branch executives so bi amfa ne ho nhim na no a wo ba ye so a yeji also na okoka say wo ba magana mabunu ye me ya no kanema mpanyini free akonwa so emfie nson bosome nkron mu ne yewe aka bosome miensa na mfie nwotwe na oba magana mabunu wo yeji ne ye wo kama Ghana fo nyina atibi ne se daachi ada mabunu anim wo no na ban mu no ne se wode nkokọ ne nkokobuo nketenkete ba wode nwan nketenkete ba nyama ne ponchima nwanma ponchima na phone metopano betopano. This is John Mama vision for youth, for the youth of Ghana. Entering the fourth industrial revolution. But we are seeing na confidi human and near mahono. John Mama that's what chiri. Tiano nema tambia ne where the bio used to reset. Ya na ehami. Na ne minim sa wati ho. Oh, that's what bono. Oh, bono. Na wati hobi. Na papa ika asem we. Na sabe kuo bia ba bia ye hia no dodo na adwene mu do no. O ka we wi e be huru. Because you can't tell me say the drip machine ama Sunyane municipal. Ye de be galamsey wo Sunyane. Ye the drip machine ama bolga be a neno ne omo no but go to the communities nipa no nyamfaso no esi aye ka sei Concransa South bonsu ye krokese pa current president of Islamic Mission of Ghana Sheikh Amin hono free na ukohwenne se ne na kuro no abonten so tie na ne mamish Harriet Oponche Martin, Nene MC, Dr. Moatin, the executives, decide they say, Yamfa drip no frasi o bonsu. Chenkwana udru a wani beji. Bonsu abontenso. Ben muko tari dio. Nanzo se ne ba fili krono gate sa eda ho achere yes. Na ne rola faso. O hunu bi a wani beji. But abai bi dwene we ne NDC for dwene ye galamsey o. If you tell me say me who say the grader to galamsey na me who say the roller to galamsey anwa bodia be dey to galamsey water tanker be dey to galamsey say backhoe na ye dey to galamsey anka ye nsu backhoe nya the capacity ni excavator o but say this for now is so confused say Kara who say man right see a former president Asia Regional House of Chiefs bono nananom hona wo ko display wo ignorance now catch nananom say nananom drip na omo de aba no omo rashe
Nti say nkombeto payloaders. Na payloaders na load machines no e dey accord districts no. Ye dey machines na ne nam kwan so ko. Ajunkwa machine mu dey no me fa from buy. Weba. Anwabo. Esimu won kran say ekopaga. Da be no bedu. Your mama din kan kire no say anwabo simu say ofrin kran ekopaga aboso me miensa wonu. Me share grader kokora won kran kwan yi so. Nam from. Drip machine say be nyina won kran. Na echo. President Mahame car ye de fa car foforo no. Either say a low bed. Oh, na loader. Enye piloder. Piloder ye caterpillar. Ye de sanetie. Egu ayi. Egu kam. Low bed ne de fa ayi. Low bed ne de fa. I say low bed na three machines na buy. Menya nka bo she benya. Piloder picture bi am ehuna. Bo she be siraw. Buy low bed baako. Na buy piloder. Piloder. Abede na sabe roller tie no kura afo. Boss my low bed baako na my piloder baako. Na kan Fato chairman. Yeah, venture Mahama. O man to piloder. Piloder ene twene ma no ko. Na sabe Mr. Sentis how ye president no. Enu nti na ban no ye basa no. Niema no bebre wonim ti ministers no ba no ba distraction no. Bon wana. It is the minister be koto ho. Low bed. No de ko kire kanema mpanyin say piloder. Piloder. Obesign seriously. Because say panyini kasa no ye mfom so a wa kasa no ma oguso ko no oba back or correct it. But throughout the speech ni okay about the drip no say nka ese yeso anu nyina usu piloder throughout. Ananum ti na make say nka ese fa piloder no ka ese tobi ne dia for machines na akọ waka nti wotimi ye wey ahon peprenti wonto piloder nka ho na ade aso machines no na na ma no we share machines no Ghana ni be de betumi aka se wo share anwabo no bi wo kwanso ana piloder ana wo share grader bi wo kwanso ana piloder so no ana piloder na wonim na be ora fidara na let me tell the former president 3 years as no be catch say there be 3 months was e be can say no etina ha when ye piloder piloder no ni ye kura de buy no ensusu sei there be it in fact say piloder kese pa etina ma ma che say ke fa cars ni the former president when ye fa grader nkosim grader piloder no bi bi ni lo ye de na ye de eti low bed ni siso no low bed na wase ye siso no na ye friend low bed ase de na edifak caterpillars and cars akese or also to me for piloder no the same thing the piloder the siso no they say ni si low bed no so na kan man panyin say ka say no mom esi we and ye to bebre ni ye de twene ma no ko maybe he's not aware because on also so amanyo 70 no wa kata nani low bed we no every region any minimum of 6